Toi whātala whātu le whaopopongo tala whau mai Sāmoa o se mai el whāwhonga. E se lia le toa tolu se fulutangata Sāmoa i o masalumia, wa a fia fo i sia mo le whaamai o le talevivini, e se mai i le toa ono le ua whaamao nia. Sau nolsu i ofisa silio so i fua maloloina, le sunga tangaloa Robert Thompson. Wa over ma le tolu skulu la to fo e ta o suspect masalumia over ma tolu skulu o e tulanga le o le masalumia fo le wa fia i le talevini ma o matawina pe lo ara i pe unga i le whamomonga. Ma o whamomonga i an whai loe tangaloa, o lo i loa ai le pipiasi pe o le whaamai o le talevivini tutonu le atu nuu. Le fo i wawhai ai pui ngā Amerika Sāmoa, e le ulu whale atu se tasi o lo i eili siama i tutonu le territory. O le oto e amata o nanga le MV Samoa Express lona lua, i le vā leo muli whanua masalolonga, e lua se fulma le lua so na malanga to i Amerika Samoa mo ngā luenga wha le leia, ma o tala whiunga fo ilo na toi fo i mai i wha wau le tiute, ma teimi o aso fia i le tumutumo whemalanga inga le vāo motu e lua. Whai loe le whionga le ministao ngā luenga mwhela o inga, le whionga olo a fuafiti va ai. E le ngata o vaenga o toe wha le leia le vaa, o toe suia le lanu le vali na vali e le lanu moana, e pe una launga tasia ai vaa a le company vaa le atanu. Mai talu o na au maia le MV Samoa Express lua, o le teimi mua le wa awina tuai Amerika Samoa, mo ni ngā ruenga wha le leia. Wa lata ina mai a ato toa le ngā ruenga o le fausie ina lea, le whale komitia tina o le awhio anga o maasina i whangaloa, mai o se mota o le antapu vai tasi e fuafuanga whai, a le whonu whaavai, ai o te tala fo i le awanoa i ni pōru kalame whaalso i fua malolo ina maisi a le malo, e mawhai o na whao ngai nai. Whai loe le sui o le komiti o le awhio anga, o se poloketi na fausia mai le vae ngā tupe o le tasi le miliona tā lai tu malo. Mai o se le ni wa fesoa soan tele le whātou nuina o lātou moe mitinga, wa mawai se no fuanga le leima mautu, e whaatino e le ngato o fuafuanga pe o na tā ua, ai whape nā fo e fōntanga ma fuafuanga le nuu. Nau lātou whaatai le malo le vae ngā tupe le miliona tā la, wa tino mai ai lo lātou whaamoe moe. E to ono se funmal whaali i matama i ta i tau se soi fua le ua whaamnieina, ma wha i wina awa onga o le nei tau sanga luafelu se funmal wha, ma ua a mata i matiu te ngā luluev soso ni atu ili mata ngā luenga, ma ngā luenga li i matama i ta i fo mai, ili tau tuaina o tātou atano. Ele whaamalo si au le whionga le ministau soi fua malo loina, le whionga valasi lua pitu whanua tā fitu sele le au whaau. O le avea ma tau soi fua, e le whaingofie. E le whaingofie. Ai au te whamalo whaftai lo tō on sai. O tō o lupe ua whaia ma le fui. E tau tua Samoa, i le lumanai. I le taimi ina avea uma ministau soi fua malo ina sa ua o ina, le tele o whawhita uli, ua vaai e o mata, se i tulau, i mea o lo tupu i isi tausi soi fua. E le mai maua lo taimi e ango tele i tele o nisi wha manuianga, ia po o vivi atu o tō. Pai o le lui langa o le teitai o mtanga luenga, i whawhita uli. Au mai ngase fiola. Ai a tili na mai ma late ina oti i winga o tau soifua. A le ote tau soifua. A le whaiwhailan telefoni e le oango e le mai. Whai alan telefoni. Ai meisia o tau talvau. O te whawhitai ai lato ua malo lo ma ua whailangi ai meisia lato matua. Le nofo mai nisi. Le ama sea upu e tau on sa watu. Langa e mo mia le lei, ma le solo le lei. Wha mole, o le tau wal awina, e le whaingofia whaftai o tau ai o la penga. O whai tau o tau le nei vai tau o le soifuanga.
O le avea matangata tautua o le tātua tino. Le fionga le minista o soifua maloloina, le fionga valasi lua pita whanua, tawhita sele. O tala fōia le yaso manuia lo tātua tino o, wha soifua ia.